ko murasakuza bahaye basoma ibintu bibabaje cyane. Ubuyobozi bw'itorero, uongozi wa kanisa, uramenyesha kanisa ryose muri rusange ko najulisha kanisa lote kwa ujumla ya kwamba uhagaritse ku mugaragaro, unasimamisha hadharani Muramiye Aimable, Rugwiza Bienfait, Musirimu Serugo, Mbonyi Albert, Mugisha Jules, Esperance Madame Jules, Fataneza Joyeuse. Hagarika abantu bagera mu 8 kira cyemezo wacakiriye gute nk'umunyamakuru? Okay, njyewe ntabwo nacyemeye, nanze sinakwemera gufavoriza les bêtises kubera kuko bari abapasiteri, uri abapasiteri nyine barelize bafashe icyemezo cyabo ng'abapasiteri. Njyewe nagaye bariya abayumbe, niba ari abayumbe koko injiji, mumbabarire gusintukanye kubadukurikiye, ariko kandi vraiment je nashikiye bari abapasiteri 100%, buriya kudakubita imbwa byorora imisega, wanga guseba imbwa zikakubyibuhana. Rora, utekereza ko ari iyihe mpamvu abashumba b'amatorero muri iki gihe basigaye batinya kuba bahana cyangwa se gukosora abakristo bafite imyitwarire mibi? Impamvu si yindi. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikirana kuri Voice of Mulenge, turizera ko mumeze neza aho muherereye hirya no hino. Kuri microphone ni Endurance the Voice of Mulenge, nkaba nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu, aho uyu munsi wa none tugiye kuganira ku mpinduka zirimo zigenda zigaragara muri community yacu cyangwa se mu muryango wacu, impinduka zitari nziza zigenda ziterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ikibazo cyacu kiragira giti imyitwarire itari myiza irimo igaragara muri bene wacu, ubona iterwa n'iki? N'isi yahindutse kuba mbi, cyangwa se ni twebwe twataye indangagaciro zacu, cyangwa se tutakibasha kumenya ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga? Ubona byaba biterwa na social media, wewe ubyumva ute? Urajya muri comment utubwire uko ubyumva, ariko nanone tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu ku murongo wacu wa telefone. Muraho neza bwana Rora? Muraho neza. Uravugana na Voice of Mulenge. Ni vice president twahanganye kubijyanye n'amatora y'urubyiruko yabereye hano Nairobi. Yes. Bimeze bite mu Rwanda, shaka musangira ngendo mugenzi wanjye? Na mahoro, turashima Imana. Muri Canada ntaco do complaining. Birumvikana kabisa. Okay, ndifuza kuba nagira ibibazo byenda nkubaza, niba ufite akanya tube twaganiraho. Byenda nakubaza ibibazo nka bike cyane kugira ngo nkureke byenda niba uri mu kazi. Nta kibazo kabisa. Wambaza kabisa, ntacyo bitwaye. Congratulations, nyambona mu gukora inkuru nyinshi cyane nziza zitandukanye. Ushobora guhita mpera ku kibazo cy'itangazamakuru. Se itangazamakuru ririmo bene wacu ubona rifite iyihe ntego? Ririmo riratwubaka cyangwa ririmo riradusenya? Okay, twebwe kubera bitewe nuko twari tubayeho, itangazamakuru ryacu risa nkaho ritavuga bimwe na bimwe, bigatuma rero risa nkaho ritagaragara. Aho rero bamaze gusobanukirwa ibintu bya swaga, ibintu bya entertainment, ibintu bya nakwita iterambere uko rigenda rizamuka, ko baragenda bameliora. Rero bavuga ibintu mu izina, mu gihe mbere abantu bavugaga babebera batavuga ibintu uko bimeze. None se nk'umunyamakuru ubona itangazamakuru ryacu rihagaze he? Rifite icyerekezo ryo kubaka community cyangwa se riri mu nzira yo kudusenya? Twebwe icyo twifuza ntabwo turi abasenyi. Icyo rigana n'icyo rigamije n'iterambere rya sosiyete nyamurenge, ndetse wasangaga bamwe bavugaga amakuru ugasanga bayavuga mu buryo butandukanye, bakayavuga kubw'inyungu zabo bwite, abandi ntibabikore nk'umwuga. Ariko ubu ngubu ni ibintu twigiye dusobanukiwe. Bwana Rora, waruvuze ngo muvuga mutabebera. Hari inkuru imaze iminsi iri gutrendinga ya Nzungu na Anti Safari
ndetse na Eva wagiye uyigarukaho. None se muri aba bantu batatu ninde ushinja amakosa? Okay, ofete njyewe icyo navuga ku mpande zose, ngendeye kuri buri umwe n'undi, bose bafite amakosa atandukanye, ariko noneho hari icyo bita ngo ni cause lointaine, hakaba na cause prémanente, hakaba na cause immédiate. Ni ukuvuga ngo icyabaye cause lointaine ni Eva waganiraga n'umugabo n'ubundi wa Antifari ariwe Nyasafari, akaba noneho cause prémanente ni y'umugabo wa Nyasafari ariwe Nzungu. Noneho icyaje kuba cause immédiate gituma isi yose imenya ibijya mbere se n'ibiri kuba ni Antifari Nyasafari niwe wakoze ikosa rikomeye cyane navuga. None se ikosa ushinja Eva n'uruhe ruhare yaba yaragize? Ntabwo ntekereza ko ari wowe wafashe inzira yo kujya gushaka Nzungu, niba koko ibivugwa ari byo, byumvikane ko Nzungu ari we waba warafashe ya mbere. Ubwo Eva uramuziza iki? We uramushinja irihe kosa? Oya, kubera kuko tugendeye ku makosa ya Eva n'izina ryiwe ko ari umuriganya, n'amakuru dufite kuri Eva nuko yakundanye n'umuhungu n'ubundi umunyamurenge bita John ngo amugeze muri Amerika aramuta. Ariko kuba afite iyo background ntabwo ubifiteho amakuru umenye ngo imvo n'imvano yabyo ube washingiraho wumva ko ari umunyamakuru. Tuvuga ibyo tureba n'ibiriho n'ibyo twumva n'ibyo tubona, tugendeye ku bya mbere n'ibyo bitwereka. N'abafaransa baca umugani bakavuga ngo c'est la fait qui justifie les moyens. Ibyo tugenderaho n'ibyo tureba n'ibyo twumva n'ibyo tubona nuko uyu Eva yatandukanye n'ubundi juste ni umuhemu ntuzi amaze kumugeza hariya muri Amerika uwo bita John. Nibwo yahise amusaba ko batagomba gukomeza kubana kuko ngo atari size, ariko mugejeje muri Amerika. Ariko barashinja itangazamakuru ryanyu kuba muvuga inkuru mutatohoje cyangwa se inkuru mudafitiye ubuhamya. Benshi bagenda babigarukaho bavuga ko tutazi gutandukanya gushaka views na impact nziza. Abo ngabo ni abakontrasixe, kubera kuko hari igihe wenda dukora nta gihe tunezeza bose kuko ntabwo tuba duhuje mind se cyangwa ibitekerezo. Niyo mpamvu rero umuntu udahujije umurongo cyangwa azakunda ibyo uvuga uwawe umusakuriza. None se bwana Rora, imyitwarire iri muri bene wacu muri community yacu yahindutse kuba mibi, ubona biterwa n'iki? Ni ukubera social media amakuru yagiye aba menshi, cyangwa se ni iterambere ririmo kuza ritusanga aho tutari tuzi ibintu byinshi? Ubona biterwa n'iki? Ubundi ofete igituma ibintu bigenda byangirika, icya mbere ni iterambere, icya kabiri abantu badetama irarenga irari, abandi bagira ishari, abandi ni ngaho bukeye umuntu ari mukururuka yaba akiva mu minembwe akama yiturira muri Amerika agashaka kwisanisha n'umwana wavukiye hariya muri Amerika. Icyo gihe byanga zakunda, hagomba kubaho ikindi ni ukuta nta complexe de inferiorité kinabaho. Aho umuntu avuga ibintu atigiye adafitiye ubumenyi, icyo gihe byanga zakunda agomba kwica ibintu. None se bwana Rura, utekereza ko ari iki twakora kugira ngo tugumane indangagaciro zacu, ntidutakaze indangagaciro zacu muri iki gihe? Ni ukwigisha abantu. Twagize ikibazo tunahanga, twabuze amasantere kiritirere yo kwigisha no kwimakaza no guhugura indangagaciro na kirazira za kinyamurenge, ariko mwebwe mubishoboye mwe muri mahanga mugerageza gushakisha amasantere kiritirere, mwigisha abantu ethical values, mukabereka ko indangagaciro zacu zigomba gushingira imizi cyane ku ndangagaciro na kirazira za kinyamurenge. Urakoze cyane bwana Rora. Nyemerera nanone ngire ikindi kibazo nkubaza ku nkuru mwakoze
inkuru imaze iminsi iri kuvugwa muri Kasarani ku cyemezo cyafashwe n'urusengero rwa Release International cyangwa se Prime guhagarika abantu bagera mu 8. Kira cyemezo wacakiriye gute nk'umunyamakuru? Okay, njyewe ntabwo nacyemeye, nanze sinakwemera gufavoriza les bêtises kubera kuko bari abapasiteri, uriya abapasiteri nyine ba Release bafashe icyemezo cyabo ng'abapasiteri. Njyewe nagaye bariya abayumbe, niba ari abayumbe koko, mvuze abayumbe n'abinginzi n'abadusabira dilendio dimanche. Njyewe icyo nanenze nicyo nagaye, bari abahungu mu gihe bari abayumbe mu gihe batarimo babona neza imikorere y'abari abareverase cyangwa bari abapasiteri, ntabwo bari abafunze imigozi, bari kwisokera bakaja gushinga urwabo se cyangwa bakaja hari umuhamagaro wabo bumva uhamanye n'ibyo batekereza n'ibyo bashaka. Icyo nenga nuko bagerageje no kubirekera barabigisha kugezaho bagiye gufungura icyumba cy'amasengesho. Urusengero nago rufite n'ubundi icyago cyumba cy'amasengesho, ibo baje gukora icyaha. Nukuvuga ngo ni ibyigomeke. Icyo rero ntabwo ari abayumbe, ahubwo nukutamenya n'ijiji. Mumbabarire gusintukanye kubadukurikiye, ariko kandi vraiment je nashikiye bari abapasiteri 100%, buriya kudakubita imbwa byorora imisega, wanga guseba imbwa zikakubyibuhana. Kubera kuko impamvu nuko nigute umuntu ahaguruka ko baramwerekera niba wanze vision ya mugenzi wawe, genda ukora yawe vision, ariko ureke kuzana amacakubiri aho ngo bari basigaye bigomete barimo baremamo bamwe ameza ngo abatanga ameza ngo n'abarozi ngo bari babaye ameza. Abantu bishobora kutamenya no kutiga. Njyewe ndi mu bantu banditseho comment ya mbere hariya kuri channel ya Release, nashizeho comment ni mu bantu ba mbere navuze ko bibabaje muri iki kinyejana kuba dufite abantu bagifite imyumvire nk'iyo. Ese ahantu umuntu ashobora kwibaza kuba umuntu umwita umurozi bikaba byakubuza kumwa ameza cyangwa se kwegera ifunguro ryera, ubwo se wowe mu by'ukuri ni ubuhe bukristo waba umurushije? Ntabwo Kristo burimo, kandi niba kuri umuyumbe wenda ubona ibyo birozi wabisengese ukabikura se cyangwa ukabitwika, ariko ukamwa ameza cyangwa ukabishyira ahagaragara. Kubera kuko buriya mu mategeko nanabisobanuye, uburozi ntaho buhanwa kuko ni ikintu kitagaragara, ni ikintu kitari alayini udashobora kubona. Rero nta preve y'uburozi wenda kubayumbe kuko mbona bafata ibihe icyo gihe. Niba wabona ko ari buguha ameza afite ibyo biheko, wabikuye barangiza ukamwa ameza, ko muri ya meza nta biheko biba birimo. Bibiliya iha ububasha abashumba b'amatorero kuba bahana ndetse bagerageza gukosora abakristo bafite imyitwarire mibi. Muri iki kinyejana ubona iryo tegeko rigikoreshwa? Ntabwo rigikoreshwa, si henshi. Baratinya ngo niba rikoresha ngo urusengero ruracikamo kabiri, ngo niba bikoresha abantu basigaye bareba inyungu cyane kuruta amakosa. Ariko yewe nashimye Release ku gikorwa yakoze, aho birengagije no kuvuga ngo no kutafavoriza les bêtises, aravuga ati duhane ikiba basohoka ariko dusigarane bakeya beza. Nabahaye verset biblique bagenderaho, baraza neza wenda kurisoma kuba dukurikiye. Nababwiye ni muri Matayo 18 umurongo wa 15 na 6 na 7 n'umunani n'icyenda. Aho niho hariho n'ubundi ko ikiziriswa no mwisi gifunzwa no mwisi no mwijuru kiba gifunzwe. Bwana Rora, utekereza ko ari iyihe mpamvu abashumba b'amatorero muri iki gihe basigaye batinya kuba bahana cyangwa se gukosora abakristo bafite imyitwarire mibi? Impamvu si yindi ni ukureba inyungu zabo bwite, akareba ati ni ingamuka ndenze, wenda swate karareba inyungu, cyangwa se urusengero wenda bamwishuriraga. Aho uri mu gusanga umuntu yari asanzwe ari mu kabari,
bwacya bakaba baramuzanye mu rusengero ngo yashatswe umukobwa wo hanze, ngo babonye umusponsor ngo uzoza ubishurira byibuze ngo igice kimwe ca renti ngo urusengero. Ico gihe niyo yokora ikosa ngo ntibamuvuga ngo kugira ngo urusengero rutagira gute ngo rudafunga. None se kuba ibyo bintu byaragabanyijwe mu matorero, kuba badahana badacaha, ubona abakristu bari kuvuka muri iki gihe cyangwa se abana bakiri batoya bazaba bafite izihe ndangagaciro z'itorero? Ntazo ndangagaciro ntazo, bazaba bari hanze nkabubakiye ku manga kabisa, bazaba bari kuri tangente rwose, bazaba bari muri insécurité kabisa. None se bwana Laurent, iki cyemezo cyafashwe na Prime cyo kuba cyahagarika abantu 8 byenda ibi ntabwo bishobora kuba isomo ryiza ku yandi matorero atinya guhana? Ubu nyine amasengero ziri ubu zabaye nyinshi na masembule, zabaye ni nyinshi n'inka za kinyozi, usanga bagiye bagira amategeko atandukanye, ariko urusengero rwose rugifite umwimerere w'urusengero n'indangagaciro y'urusengero. Kiriya kintu Lirize yakoze abandi bubigiraho bikababera isomo, ahubwo natwe abayumva ko mbarirwa mu cyiciro cy'abayumva, natwe tuzobatega kubera kuko badusebeje, bakoze ibintu bitari byo. Njyewe nanashimira Bishop Gahungu vrema, niba nadukurikira, niba twumva kuri Voice Mulenge, dusaba abantu gukora subscribe kuri Voice Mulenge, shares na comment, ndetse na Genza TV bahanyarukire bakore subscribe no kuri Joshua Entertainment, aho niyo bazodusanga 5/5 amakuru, kandi n'abakunzi bawe nibadukenera tuzongera tugaruke kabisa, tuganire inzururusa amasukari mu bantu. Reka tugushimire cyane Laurent, urakoze kubana natwe ku murongo wacu wa telefone, naho butaha tuzongera nanone tubane nawe mu kiganiro cy'ubutaha. Urakoze cyane nawe ubutaha, kandi nimudukenera rwose, urabizi ko wewe twahanganye ku buperezida, ereze make ndakwemera ndakubaha, umuntu w'umugabo cyane, nari mbanganye n'umugabo rwose, navugaga ngo niyo ndatogwa ugatorwa urubyiruko uzoruyobora neza nta kibazo. Urakoze cyane bwana Laurent. Murishikiye Mulenge, arabashirika bo mu ikanisa ryacu bagize imyitwarire itari myiza. Kuna washirika ambao wamekuwa na mwenendo sio mzuri, turabagenderera inshuro nyinshi, tukawatembelea mara kadhaa, ariko ndibyakunda kuko bava barekana niyo myitwarire, basi hawakukubali kugeuka. Baraza rero ricara ibigaho, baraza ikaketi na ikaweza kujifunza kwao. Kubasomera rero ni imyanzuro yafashwe na baraza y'abashumba bagize bayoborera. Basi anataka kuwasomea ile maamuzi ya baraza. Utegere rero, basi muweze ubuyobozi bw'itorero ya Release International Mission iwe online. Okay, harakishe bwafashe igihe kirekire bugenderera bamwe mu bakristo b'itorero. Imechukua muda mrefu kwa kutembelea wamoja wa kanisa. Aribo Muramie Aimable, mmoja wao ni Muramie Aimable, Rugwiza Bienfait, Musirimu Serugo, Mbonye Albert, Mugisha Jules, Esperance Madame Jules, Fataneza Joyeuse, hamwe n'abandi bimukiye mu bindi bihugu batakibarizwa muri iri torero kuri none. Ni hawa wamesema hata kuna wengine hata wamehamia huko ngambo. Bubabaza impamvu batazabegera igaburo ryera cyangwa se batazabamwa meza. Kawaswali ni kwa sababu gani hawashiriki meza, ndetse bunabasaba kuzabayamwa. Basi ukawaomba ili waweze kushiriki. Ariko aba bakristo bavuze ko impamvu ari umuntu ku giti cye, kandi bavuga ko badashaka kuyivuga. Hao wakristo walisema ni mtu binafsi, hawakusema sababu. Ubuyobozi bw'itorero bwakomeje kubihanganira bubasengera. Basi uongozi wa kanisa ulivumilia na kuendelea kuwaombea, ndetse unakomeza kubagenderera bwizera ko ahari bazahinduka. Basi ukaendelea kuwatembelea wakitarajia watageuka, bakemera gukora ibyo basabwa n'ubuyobozi bw'itorero ndetse n'ijambo ry'Imana. Labda wakifikiria watafanya kile ambacho wanaombwa na uongozi wa kanisa pamoja na neno la Mungu. Nyuma y'igihe kirekire cyo kwihangana ku buyobozi bw'itorero, kwa muda mrefu wa kuvumilia wa uongozi wa kanisa, umwe muri bo, mmoja wao, ubuyobozi bw'itorero bwaramushimiye cyane kandi bukomeje kumushimira ku butwari bwe. Mmoja wao uongozi wa kanisa unamshukuru kwa ile ushujaa wake. Yaje guhinduka, atahura ko yakoze amakosa.
Basi alitoka katika grupe hiyo, akajua yeye ako na makosa yo kutumvira ubuyobozi bw'itorero ya kutotii uongozi wa kanisa ndetse n'ijambo ry'Imana pamoja na neno la Mungu. Ahamagara umushumba arihana, Akaita mchungaji, akaweza kutubu, yitandukanya na bagenzi be, akatoka kwa grupe hii. yemera kongera kwegera igaburo ryera, Basi akakubali kushiriki meza, anasubira mu mirimo ye yakoraga mu itorero nk'uko byari bisanzwe. Basi akaweza kurudi kawaida katika kanisa. Wowe bavuyemo, basi huyu ambaye ametoka niwe waje no kugaragaza impamvu ituma batamwa ameza. Basi yeye ndiye alionyesha sababu gani hawashiriki meza, ndetse ayishura n'ibindi bitari byiza ubuyobozi bw'itorero butari buzi. Basi akaweza kusema siri zingine ambazo uongozi wa kanisa haukuwa unajua. Chambere yavuze ko impamvu ibatera kutamwa ameza, ya kwanza alisema sababu ambayo inasababisha wasishiriki meza nuko abayatanga ni wale ambao wanapeana meza, mbese abashumba, basi viongozi barimo abarozi wako ndani kuna wachawi hapo ndani. Mutegere si umwanya wo guseka, si umwanya wo gusakuza, ni umwanya wo gutegera n'amatwi. Basi ni muda wa kusikiza na masikio. Nabo ubwabo na hao barabyivugiye, na hao pekee wamesema imbere y'abashumba, mbele ya wachungaji, ko batamwa ameza mu itorero ryabo, hawashiriki meza katika kanisa lao, ariko bakaja kuyamwa ahandi, wanashiriki mahali pengine. Ubu buyobe, basi upotevu huo, ntibabugumanye bo ubwabo bonyine, basi hawakuweza kuwa peke na, ahubwo bagiye babukwirakwiza no mu bandi. Basi wameendelea kuingiza katika wengine. Ababwemeye bose, wale wamekubali wote, byarangiye urukundo bakundaga itorero rugabanutse. Basi wale wamekubali ile upendo walikuwa wanapenda kanisa ilipunguka. Harabafatikanyaga n'abadiakoni gukora imirimo mu kanisa. Kuna wale walikuwa akiambatana na madikoni kufanya kazi, bahise basezera iyo mirimo, basi waliaga katika kazi. Harabaririmbaga muri korali, kuna wale walikuwa kwa kwaya, bahise bayisezera, waliaga kazi. Harabari bafite inshingano z'ubuyobozi mu rubyiruko, kuna wale walikuwa viongozi katika idara ya vijana, barazisezera, basi waliweza kuaga katika. Na jambo la tatu, babibye urwango hagati y'abamwe mu bana n'abavyeyi babo, bababwira ko abavyeyi babo ari abarozi. Basi waliweza kuingiza chuki kati ya wazazi na watoto, wakiambia ya kwamba wazazi wao ni wachawi. Icyakane, neno la 4, batandukanyije inshuti, walitenganisha marafiki. Harababwiwe kwitandukanya na barunaka. Kuna wale walikuwa akiambiwa ujitenge na fulani, bari basanzwe ari inshuti, ya kwamba yeye ni mtu rafiki, bababwira ko atari beza, wakuambia kwamba ni wabaya. Harabavuye muri korari, kuna wale wametoka kwa kwaya, ko babwiwe ko abo baririmbana muri korari atari beza. Kwa wale wamoja waliambiwa ya kwamba wale wanaimba pamoja kwa kanisa si watu, kwa kwaya si watu wazuri. Nanone ibi byose bimaze kumenyekana, mambo haya yalipojulikana yote, ubuyobozi bw'itorero, umati wa wachungaji, ubuyobozi bw'itorero, baraza ya wachungaji bwongeye guhamagara aba bakristo twavuze haruguru. Basi baraza iliwaita washirika hawa, bubasaba guca bugufi, kawaomba kunyenyekea, bakihana ayo makosa yose bakoze, na kutubu hayo makosa yote, bakayareka bagakora ibyiza bitegekwa n'ijambo ry'Imana, basi na kufanya yale mema ambayo yanaamuliwa na neno la Mungu. Ariko nanone byarangiye kandi banze kwihana, basi walikataa kutubu, usibye umwe gusa, umwe muri bo, basi mmoja ndani yao. Nawe ubuyobozi bw'itorero uramushimira, na yeye uongozi unamshukuru ubutwari yagaragaje, kwa ile ushujaa amefanya. Unashimira n'Imana yabimufashijemo, anashukuru Mungu kwa vile Mungu amemsaidia. Amaze kongera guhabwa amahirwe, basi alipopewa fursa hiyo, yaje kwihana, alitubu, ndetse ararahira imbere y'Imana n'imbere y'abashumba ko akaapa mbele ya Mungu na mbele ya wachungaji, ibyo ategekwa byose gukora azabikora, yale anaamuriwa yote kufanya atafanya. Arangiza arahiye ko natabikora ubuyobozi bw'itorero buzabimuhanire. Basi akasema sipofanya aadhibiwe na uongozi wa kanisa. Mu magambo yiwe wenyine, basi kwa maneno yake pekee, vuko yavuze, sikia vile amesema, ayo turayafite muri baraza. Basi hayo tuko nayo katika baraza. None nzozamwa ameza, kuanzia leo nitashiriki meza, kandi nzagandukira ubuyobozi bw'itorero, nitaweza kunyenyekea chini ya uongozi. Bijanye n'icyumba jewe sinzongera kujayo, basi katika chumba hiyo yeye hatarudi, na grupe sinzafatikanya nayo, basi na grupe hiyo hataambatana nayo. Nimbikora nzabihanirwe n'ubuyobozi bw'itorero, basi akifanya hayo aadhibiwe na baraza. Ayo na magambo yiwe muntu wenyine yivugiye. Basi huyo ni yule mmoja amekubali. Bamaze kubonana n'ubuyobozi bw'itorero, kabla siku chache walipoonana na uongozi wa kanisa, bamwe muri aba bakristo banze kwihana,
walikataa kutubu, barahamagaye, waliita, ariko batumwe na grupe yabo, waliita wamoja wakitumwa na bavuga ko grupe yao, bifuza kwaka imbabazi bakongera bakamwa meza, wakasema wanataka kutubu ili waweze kurudi ariko bavuga ko washiriki. batemera aya makosa ane twavuze haruguru. Basi wakasema hawawezi kubali makosa hayo mengine. Ikindi mutari muzi, bafunguye icyumba cy'amasengesho, Walifungua chumba ya maombi batabiherewe uburenganzira n'ubuyobozi bw'itorero, bila ruhusa ya uongozi. ubuyobozi bumaze kumenya icyo cyumba, Basi uongozi ulipojua chumba hiki, bategeka kukireka, waliwaamurisha kuachana na ko chumba hiki grupe yabo irangira, na kuambia waachane na hiyo group. ubasaba kuyentegere cyangwa se kwifatikanya n'abandi banyamasengesho b'itorero, Wakaambia waweze kujiingiza katika kikundi cha kanisa cha mu cyumba waombezi, cy'itorero kizwi cyabugenewe. basi waweze kuombea katika chumba ya kanisa ambayo imetengwa ni Ariko chumba ya baranze, maombi. Lakini walikataa, bavuga ko grupe yabo izakomeza, wakasema grupe yao ndetse itaendelea, bavuga ko n'icyo cyumba cyabo cy'amasengesho batazakireka. wakasema na chumba hicho hawatatoka. Nyuma nanone, Na baadaye babiri muri bo bongeye kwandikira baraza, wawili wakiandikia basaba baraza, kubabarirwa, wakaomba waweze bemera kusamehe. ko baretse kunywa meza bitewe n'urugomo rw'ababo, Wakasema basi wameacha kukunywa meza kwa sababu urugomoni, urugomo rw'ababo babana muri grupe ya ile tabia ya kikundi hicho. Muri izo nzandiko Katika maandisho turazifite, izo nzandiko mbabwira turazifite muri baraza. Basi barua hizo tunazo katika baraza. Ko nyuma haje kuza umuntu usenga, wakasema mtu alikuja ambaye ni muombezi, tibavuze uwo ari we, hawakumsema, ababwira ko ikibazo bari bafite cyaterwaga na meza atari meza bari bamwoye hano mu ikanisa ryacu. Basi shida ambayo walikuwa nayo wakasema ilikuwa imesababishwa na meza ambayo walikuwa wamekunywa. Mure kurusaku please. Ibyo ngo biza kurushaho gutuma bategera igaburo ryera. Basi hiyo ilisababisha wasiendelee kushiriki meza. Ibyo mbaye nsoma turabifite amagambo y'abizandiko zaho turazifite. Basi barua hizo tunazo. Ibyo byose bemera ko ari amakosa, wakakubali ya kwamba ni makosa, kandi ko ari ibinyoma by'umwanzi w'Imana n'itorero rye. Basi ni uongo wa shetani. Nanone muri izo nzandiko, katika mabarua haya, mureke gusakuza mwokagira Yesu mwe. Ko murasakuza bahaye basoma ibintu bibabaje cyane, kandi mubitegere uko hayasoma, ariko mugenda muvuga, timugende muvuga ibindi atasoma. Karavuga ibintu bavuze bonyine biyandikiye, ni mumara muragenda mukomande hanze muvuga ngo bari abantu ngo babahohoteye ngo bagize gutya. Ni mutegere, mureke kuvuga, mutegere asome arangize, hanyuma muraza kuvuga mugeze hanze. Yarakoze Bishop, mefanya vizuri mchungaji. Nanone muri izo nzandiko bavuze ko bemeye kwitandukanya na grupe yabo. Basi katika barua hizo wamesema wameachana na group, bemera no kurekana n'ico cyumba cy'amasengesho na kutoka katika chumba hicho cha maombi vile walikuwa wameamrishwa na baraza. Bandikiye baraza. Katika barua hizo ambazo wameandikia baraza, barangije barahira, wameapa, zo turabifite biranditse magambo yabo. Na hayo ibyo byose bavuze nibabirengaho bazabihanirwa n'ubuyobozi bw'itorero. Basi kwa yale walikuwa wamesema, wakasema wakipita kwa hayo waweze kuadhibiwa na uongozi wa kanisa. Ariko nyuma ya masaha hafi 10, kabla masaa kama 10, baada ya masaa 10, bohereje izo nzandiko, wakiwa wametuma barua hizo, baje kongera kwandikira ubuyobozi bw'itorero. Tena walituma message nyingine ivuga ko ya kusema badashaka kwitandukanya na groupe, hawatatoka kwa group, kandi muri iyo message banavuga ko bazakomeza kuja muri ico cyumba cy'amasengesho cyabo, na wataendelea katika chumba hicho cha maombi. Ubuyobozi bw'itorero bwababujije kureka, na baraza lilikuwa limewaambia waachane nayo. Bibagirwa ko mu nzandiko bonyine bandikiye baraza, sahau ya kwamba katika barua zile wameandikia baraza, barahiye ko wameapa ibi nibabirenga, wakipita kwa hayo, wakipita kwa hayo bakabikora, wafanye, bazabihanirwa n'ubuyobozi bw'itorero, basi wataadhibiwa na uongozi wa kanisa. Ndababwira ngo turabifite, na hayo tunayo. Baraza y'abashumba yongeye gufata umwanya, basi baraza ilichukua muda mrefu wo gusuzumira hamwe ubu busabe bw'aba bakristo bwo kubabarirwa, wa kuangalia vile ombi lao la kusamehewa, iza gusanga kwaka imbabazi kwabo, kakutana ile kuomba msamaha yao ari ku igice ni nusu,
kutemera makosa, kutokubali makosa, kutazana impinduka, hakutaleta mabadiliko, kurimwa makondisyon, kuna masharti. Bityo rero baraza irangiza itahuye neza ko baraza ikaamua ya kwamba uko kwaka imbabazi kwabo atari ukukuri, hiyo msamaha yao si ya ukweli. Kurubwo rero, kwa hivyo ubuyobozi bw'itorero, uongozi wa kanisa, uramenyesha kanisa ryose muri rusange ko najulisha kanisa lote kwa ujumla ya kwamba uhagaritse ku mugaragaro, unasimamisha hadharani Muramiye Aimable, Rugwiza Bienfait, Musirimu Serugo, Mbonyi Albert, Mugisha Jules, Esperance Madame Jules, Fataneza Joyeuse. Ikintu kimwe gusa bemerewe, kitu kimoja ambacho wanakubaliwa, ikintu kimwe gusa bemerewe, kitu kimoja ambacho wanakubaliwa, nukuza gutegera ijambo ry'Imana umunsi wa materaniro, ni kuja kusikia neno la Mungu siku ya ibada. Ariko nabwo bagakurwa aho baza bicara imbere bakicazwa inyuma iri haika, basi watatolewa hapa mbele waketishwe kwa viti za nyuma. Abadiakoni nizere ko mwaye mu byumva, basi madikoni wanasikia. Nanone kandi ubuyobozi bw'itorero burasaba itorero ryose muri rusange, na uongozi unaomba kanisa lote kwa ujumla gukomeza kubasengera, kuwaombea, kugira ngo Imana izakomeze iganirize imitima yabo, Mungu aendelee kuzungumza na mioyo yao, guca bugufi, awape kunyenyekea, no gutahura makosa yabo, na wajue makosa, ndetse no kuyihana bivuye ku mutima, na kutubu kutokana kwa roho, kugira ngo bazongere bagaruke mu murimo w'Imana, ili waweze kurudi katika kazi ya Mungu, bafatikanye n'abandi banyetorero, waweze kuambatana na kanisa, gukomeza gukorera Imana nkuko byari bisanzwe, kufanyia Mungu kazi kama ilikuwa kawaida. Notebye ikitonderwa, angalisho, Yesu arimo yigisha hejuru ya church discipline cyangwa se hejuru yo guhana kw'itorero. Basi Yesu alipofundisha kuhusu kuadhibu kwa kanisa, uva amagambo yavuze muri Matayo 18. Sikia maneno alisema katika Matayo 18. Kweli mpamvu z'umwanya nashiza maverse make ya gusa. Basi ameweka verse kidogo. Aravuga ngo ariko ngo natakumvira, 16 inasema asipokutii, umuteze undi cyangwa babiri, umupeane kwa mtu mwingine ama wawili, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Basi neno ambalo uze kuwasoma hashaka wasome, limesitizwa na wawili ama watatu. Uze kuwasoma mu Kiswahili, reka mbasome, uraza kuwasoma, utakuja kusoma kwa Biblia, tutaja kuvuga kwa atavuze. Amaze nsome mu Kinyarwanda, uze kuwasoma mu Kiswahili. 16 ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. 17 kandi niyanga kumvira abo uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ayo n'amagambo ya Yesu. 18 aravuga ngo ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambirwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambuwe, ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Iyo ni muri context ya church discipline yarimo bivugaho. Nasoma mu Kiswahili. Na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Amen. Amen. Because none ku minsi 27 z'ukwezi kwa 8 2025 imefanyika kwa siku 27 mwaka wa 2000, mwezi wa 8 mwaka wa 2000, mwezi wa 7. Sorry. Nibeshi. Ni mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Okay, n'ubuyobozi bw'itorero rya Release International Mission, na baraza la wachungaji wa Release Kasarani, bugizwe n'abo bashumba bakurikira, ambao unaundwa na viongozi Simoni Nkundabantu, Denge Desire, Obedi Runezerwa, Tungisha Labani, Joseph Wanyama, Isetsa Prosper, Mukiza Christophe, Christian Ntambara. Bose bashizeho amasignature, wote wameweka sign, tushiraho na kashe y'itorero, tukaweka na muhuri wa kanisa. Rero Imana abavandimwe Imana igeni bafashe, Mungu awasaidie bitekerezeho, waweze kufikiria abazizi Imana zirahari, msamaha wa Mungu huko, uwo mwuka azakonvenka, yule roho ataongelesha, turibande kutababarira. Sisi tuko tayari kusamehe.